kalai potrik ujiliu hajar pusau ko umsting parish hi brok kawai klalet dan buram kerpangi ifada Hieronymus ting dot linkhoi iban semi no na kane ko umsting parish ha kashi trik nai tung hajar pusau aban le chimti kum uskretri jong archbishop hapo ying bishop ha kane kasni adal ru kijing wai naki khon samla jong kane ka parish ban naki sub district of her ifada Hieronymus ting dot linkhoi latroi ha kane ko umsting parish lokumba arsnem arnai kum ukpamen sim jong kane ka parish kajing troi shitom kajing rublei kajing shit raham ki kamen sim ka jong i Father Hieronymus ting dot linkhoi lai pelong ki pai riunget jong kane ka parish bikin le buram kerpang wat hapadeng kajing snow benut na ka benta ka jong i Father Hieronymus ting dot linkhoi ki kam bhab le trei kum pamen sim jong kane ka parish umsning hi brok away ha kane ka singe buram kerpang i Father Hieronymus ting dot linkhoi ai dan lang na du i parish priest ibade i Father Pius Shadam i Father Lawrence Khaluni ki brothers ki sisters na Saint Michael's Convent ki bahaying hasam jong i Father Hieronymus ting dot linkhoi ki babu katekis jong Santali ki sub district ki president ka CMC South Block ba Niki Er Kha Thangmao ba Clement Maulong ba James Jana samla Raphael Sinclair ki president jong ka seng Kenthei umsting parish ki president Seng Rangba president Seng samla ki Rangba balang jong ki balang shnam of her ba ki pai riunget jong Baro Santali ki sub district naga benda ka liang ki pai riunget jong ka umsting parish hi baro ka wei ki ai ki jingket bok i Father Hieronymus ting dot linkhoi ba indang shet dang khlan ba indang la shushu ban sharaya ki bri so wan utrai bala pengkut yang ni kasini dah kajing duai bala alam dari Father Hieronymus ting dot linkhoi nam lai blai tu na sausi kum uling do senrop jong ka Mother of God umsning parish nam la klam da pan pau ke sungu ki phi barok i wei pai wei ki bidon hang ni bat ki wei ro di ki bangsim lala ban ron ringkat hakani kapor Prabangai bat perlok baien ngashim megani galam ban ai khlei hingkong a yapi Father Pius Shadap Father Rangba jong ko umsning parish namar kajing kelut men sem jong pi kalalong pat kajing khu yana hakabang nalala ban pendak yakikam mission jonga da kajing kemen klan jing pat lada kikam mission jonga kisai so nga ai ke buram seti Father khublei shibun Father Yaki kenten jing pan slur jungki. Kublai Father berkelai lap roenga banlek siwai isnong bat ki parish bafagafaya nagabanta ke seminar bat ki retreat. Kejingai lap jungki banlong spiritual director yakilong yakasangan thai parish kalayarok ke nga ban yomat ke jingiet naki bat ke jingiet kabanga ayaki. Hilalong kumuhenman uparlok bat unohi kai basat bat basem pang ya kaban ngalayolat ban tukut naki hakni asnam ngadon sibun bat ong sepang kejinglong babaha jiki hendrei ngatip kantuk ye kapor nalor ka buit khwai da kha koplat you are always happy and joyful mapianga ladang lakum pensose eti hakanu kanu kurukom jong kejinglek jonga Nagalian jonga namdon ay persya iti you are so good. Kajing kumlay iti para Lawrence Haluni parlok bajam jonga. Thank you for the sharing moments. Nakiro ngalayo sibun kajing tip hakabayaday bat kajing nang jing stop. Kambam hakabayaday bat kakam principal bat wak banilekay bat mentonro ngalayo uy naki. Ubalay mekerku ya kajing tres tong jumpi para Lawrence. Kajing kumlai berdar wan lambok hujan walada ilawan kam hadin batlek kam koloi banyanga iladong banta baha ki kam mission ki kam mission jema kajing kumlai fi berdar sang kupar no rimai dei berdar pendap padang hini le baha ublai kui pi kajing kumlai abarok ke staff jong ke parish nado iba niko iba ket dorius Kidong syat beti kina parish barok ublay ngajar ku yiti bati kikam jungki barok kajing kublay bati jesawo kaba kham kerpang kalai siti inriumut kiriu krau jong ka sning parish ladang ong kumta kerman kiwai kinum sunu bisi nama klam kini ngamlet ka parish bati kam sem kanong kumta ngasibi kini kalam banai kublay yiti babu break sios lingkoi Babu James Marbareng
babu bedro marbaryang, babu lumlang barim, babu helping stone peryong, bat babu Laurentius. For your kind gesture towards my uncle, bless you bone, ya pi baro ki catechus, sachi sien pa, ya pi baro ki pa ki joblay. Ngakwaru nakaliang jogayin gasam, nakaliang jengimi iek pa iek, ringkat batin men ki para, ki mama, ban ai ki jing kublay, kaba kerpang nakbenta pi baro ki parish umsning, ki balaya point siya kayin gasam jingi, ha ka khatnyau tarik jong benai me men ha kani ka jingdap jingi me ie jingi henry pusan snam ba ka jingdap jong i pa ie jingi kis pa henry snam ka si ha jingi ka jingwan jong pi ka pensingan ba ka ai men siam yangi ni kermen wala da imama jingi en sa mino ana kanai ka parish jong pi henry pinang yai ie ba pinang yai senran ya ka ying ka sam jingi ni kermen ba ni kmelenti dada yolesi idang don ki program ki basyadin ki badang bun ngin khot ya pi sawan mu sawan wat kan pai wat ong pada jengim don syuk menta tingi bitu henre ngin itu ya pi wat pi ro pi itu ini habangi kendo syurum sheneng ngin ya pi itu mar keliang yole sidem ko por ba pi o sa tingi itu yang nang adi nam sne pi itu eladi mo hi ki balik keleng ting ting itu ko dok mat pat ni kelet henre ken mau ba ni ibahin hasam ro ni sngop ye ni sojan ya ka parish usni te kublai shibun sajisin to ai kumbalat ko hakene ka flex mo to blai may the lord bless you sajisin ngo ong da kini gi jogi kentin to blai in kurku ya pi and give you unri unda ya pi may his face shine upon you and give you peace. Ai pakadur mat gejong blay, ai bagajing don jong blay, kan don ringkat bat pi baro, bat ai bagajing sup gejong blay, ai bagajing sup gejong Jesu, kan don haki ying gisam bat kan don hakaparish baro kawai. Sajisin na ai gejing blay ya pi baro, bat ngikermen bagajingit jong kaneka parish kanang ya syafrang kublay shibun.